paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ka din ni Badong ko, Maray. Apay na sa pulam ni Badong mo dito tersinak, Maray. Damagag no nakita malimabas ditoy. Amangan no napandita paradaan ti tricycle. Ada ka di papanan na, tamapanpay dita paradaan. Ay unay kamutin, Maray. San kan samot ang makauawat? Baak ka ngamin kag. Na, Damdamaga no nakitam ngam nagadumot ti damag mo. agdamdamag kalaang, ngam sikapay ti masuron. Kasanaw kat wen no saan kumalaang ti sungbat mo. Ngam nagadumot adamdamagam. Saan ko nakit-kita ni Badong mo? Ingkabirukan iti sabali adisaw, saan aditoy? Dala ko man nagdamdamag kan ka. Pumanawak man lagan, ha? Na, igaraw naman hindi jak kayat nga ugali na. Maray, apay anak kami suot ni Marituya nga pimanaw. Dinamag na no nakita ka no ni Badong na. Dinamag ko no apay abirbirukan na. Kat, apay ka no abirbirukan na, Maray. Dinamag naman no nakita ka na pan dita paradaan ti tricycle. Ay agdindin na magkayo nga rod ano kasta. Day tangata at ti kinasuron na. Ay siguro kuna nakit day nasaan ka no amakaw awat ti baak. Anya kumangay ti koneksyon na. Apay ngay abirukan na ita ni Badong na. Day nga ron ti dinamag kaw, isuan na suron. Masurunak mo't Isu nga imbagak ang mapanagbirok iti sabali adisaw, saan adito tersina. Nakitam ka din ni Pari Badong, Inteng. Kanayo nakmat lumabas ijay balay da kat makitak. Apay ka day? Birbirukan ngamen ni Marituyang. Napan nagdamag ka ni Marikwanang, angam saan daan nagkinaawatan. Apay kumaasaan da nagkinaawatan. Dinamag ni Marikwanang, nuapay asap-sapulan na ni Badong na. Isuan na suron ni Marituyang kat pimanaw. Apay ngamin apimanaw ni Pari Badong. Dayta ita ti saludsod. Iso tinakasurunan ni Marituyang idinagdamag ni Marikwanang. Ada ngamin ugali ni Marituyang managpupudot. Managpupudot ngam nalaing met nga agpasugnod. Nagalas nga ron. Kasla ni Pari Badong jay nakitak anak kasarsaritam itay. Wain kapitana, naturog ijay balay mi dirabe. Apay ang naturog ijay. Kat no sapsapulan ni Marituyang. Nagapadan samet kapitana. Saan akayat ni Tata Badong ti agawid? Taapay ngamen asaan nga agawid. Kasanon ni Marituyang. Iti pa nagsasauna, kagura kanumat ni Nanatuyang kapitana. Kagura? Apay ka naw? Kinamat kanu ni Nanatuyang iti binalseg. Anya? Kinamat na iti binalseg kunam? Kastamot timbaga ni Tata Badong kapitana. Ay, inggaraw nga rod manan ni Marituyang. Naggapuan ba na? Napanak man nagpagnapag na, kat nakitak Nicolas. Apay ka din nakitam. Kanyat nagsaritaan niya. Nakitak ang naggapo ni Pari Badong ijay balayda. Ay, naturog kanugayam ijay. Anya? Naturog ijay balayda. Idinto ta birbirukan ni Marituyang. Apay ngay, asan ang nagawid? Saan abirukan ni Tuyang? Naku na ngamin ni Pari Badong, adi na kayat ti agawid ija balayda. Apay adin na kayat? Kunang ngamin Nicolas, nga imbaga kanu ni Pari Badong akinamat ni Marituyang iti binalseg. Binalsig laeng? Kabutag na. Nangala kumamot iti sa bali a binalsig ata, nag-arnis da. Nakitak Nicolas, kat nasa una asaan kanu akayat ni Badong ti agawid ija balayo. Oray saan nga awid ti sinalbag? Awan tinasakit abakrang kaw.
Apay nga ron asap sa pulam, idi na minsan nga aldaw. Ay na, kayat ko apang uran. Na, anya ko matibasol na tapang uram ako nam. Gapo iti kinalaing na nga uminom, maray. Kanayon anabartek asumangpag. Ay, nagsasarunong ngamin nga adda pasken, adinarayan na. Iso akanayo na nabartag. Ay, masurunak nga rod no sumangpag. Di na pa'y may mulag at dagiti mata na. Uray kumano saan nga agpadanom iti dana. Ha? Na, ay una yan. Daytan ati maday, no agpadanom iti idana. Dayta nga rod, maray. Iso ano kasta na bartag. Ay, saan ko paturugan ijay kwarto may? Maturog ijay papag. Anya timbaga ni nanatuyang kada kaya wantay. Ay, kasurun na ni Pari Badong, no agpadanom ije balay da no nabartag. Ha? Una yung tagpadanumain. Angam sa narumbang nga kamatin na iti binalsig ti asawa na. Managpupungtot met ngaminan ni Marituyang. Ang mga nupong tutlaing mo ti awang kukwarta na dahi dyan, tay. Siguro no awan makukwarta sa sumangpet anabartek ni Badong na, ay talaga masuron. Iso siguro akinamat na iti binalsig. Kasta met imbaga ni Marituyang. Ay, kasanon no pa nag-aaradaw. Sino nga iti pag-araduan na? Ay dayta, ti saan ko nga amo. Saan napanunot ni Marituyang akasapulan na metlaeng ni Pari Badong. Pudno ka din nga di balayot ti pagturturugan ni Tata Badong. Winchep, tangtangdanan ni Mila Abalaw nga agarado iti bangkag na. Ni Manang Mila? Iso ti mang tangtangdan kini Tata Badong ko nam. Winchep, nubalunan nga rod ni Manang Mila kat nagragsak da ngagsarsarita iti bangkag. Ay saus, naspak nga ro din ani nanatuyang no kasta. Apay anaspak ako nam, Chip. Kunam amapan na balbalunan ni Tata Badong di bangkag. Naragsak da. Idinto ta ni nanatuyang. Kamatan na iti binalsig ni Tata Badong. Una niya. Kasanon ho ibaga ni Manang Mila. Nga iti balaynan nga agnaid ni Tata Badong. Nalaala na ni nanatuyang. Awanin ti paraarado na iti bangkag da. Anya nga iti mulaan dan. Kamatan namat nga iti binalsig. Kastamot ti istorya ni Tata Badong. Kanyat ngir-ngir siyam si ka. Ha? Uri kung manubagbagay mo. Nyang kalmat. Binagayan ayamot ti agnirsay. Ibagam nga rod ti ngir-ngir siyam. Tapno amaw. Di ka nung aron Tata Badong ang kal. Apay ni Badong. Anyat katawakan ko na. Tangtangdanan ni Manang Mila Abalaw. Nga agarado iti bangkag na. Balbalunan na kanupay iti bangkag. Mila Abalo. Iso ti dakdakamatam. Unang gal. Ay. Deta timbaga ni Kulas. Kanayon kanu ama panagarado iti bangkag da ni Tata Badong. Aya. Sa pa'y kung kunada nga daal alisto na dayjay amila. Nanatuyang, kaguram ka di pa'y ni Tata Badong. Kagurak ti kinamamartek na. Nung atada sa bali itibiyag ni Tata Badong, di ka kadi agimaon. Asino kumamat nga iti maulaw kin ni Tatam Abadong? Katnutang tangdanan ka no ni Manang Mila nga agarado iti bangkag na. Ni Mila Balaw. Apay napamulagat ka na. Balbalunan na kanupay ni Tata Badong iti bangkag. Kat naragsak da pa'y ngagsarsarita. Ay dinakman rabakan iti kasta kwaraw. Ay, saan ka rabrabakan na? Dahil tati ko na ni Kulas. Kasano nga mo dayjay akulas? Kat no iti balay da Kulas, anak idagos ni Tata Badong. Kat karo ba damait ni Manang Mila. Pudno kaday anak idagos ni Badong ijay balayaw. Wala na. Angam, awan ita. Tanapan manen iti balay ni Manang Mila. Apaya kanayon amapan ijay balay ni Mila. Nay, agimon kayon samot na. Saan ka diya pinapanaw yun ni Tata Badong? Ay
Kwa, angam saan kami matanagsina? Pinapanaw ko laeng, tada kasurun ko kenkwana. Kasanon nga no saanin nga agawid ije balayaw, kat agyanan ije balay damanang mila. Anya? Dita ka di balayaw amat maturaw. Wain, hanggang masapa amapan agarado ije bangkag ni manang mila. Ha? Aw, napanak na kamaw na pudno timbagak na natuyang. Ay, kwaraog. Ibagaman kin ni tatam abadong tagawid. Awan agarado ijay bangkag may. Da kayo ati mangibagak ang kuana. Kasla mabainak mag. Napay ngamin ang naungat kayo kan kuana. Ita, awanan ti agarado iti bangkag yaw. Kasano kumangamin ang makaarado kat nabartag mag. Kanayaw ngagbartag. Uray, tamakaaradaw no maimunawan. Ti asawa kat dungdungwang sa nakamkamatan iti binalsay. Oho, di ka man kwaraw. Jaket kamata na, no saan nga umno, ti aramid na. Mabalin nyo matakasarita iti nasaya tawagas. Anya tinagsaritaan nyo kini Marituyang iti kalsada, waraw. Mapan ko kano ibaga kinitata ba daw nga gawidain? Di ka iliw na mo ilag ni pare badong. Awan kano agarado iti bangkag da. Ay! Imbagam ka di atang tangdanan ni Mila nga agarado iti bangkag na. Unang kail, madlaw ko kat agimawn, ngam di nala aminain. Di na pala ayaban. Sika pala ti ibaon na amang paawed. Wingar dang kail, di na kaya tagpakumbaba. Darasuros nga men numaminsan ni Marituyang. Itataka sa pula na ti mga radok. Di mo't iso ti mapan mangayab. Wingar sakit din ti ibaon na mangayab kinitata ba daw? Napaguram ka din ni Kapitan Maray. Saan ang nasintir ni Enteng, Maray? Nula ang aglablabas, ibagak nga iruwar ko ti balunot ko. Ay, jak mo ngamin nakapagtepel, iso akinamat ko iti binalsay. Ay, kasanon no nangalamot iti binalsig kat nagharnis kayaw. Anya, aramidan nga tanibadong dayta. No saan ang makapagtepel, apay kit din adi na maaramid. Ay, kasano akpay ang makamula ita, katawan mo't agaradaw. Ingka ngamin ayaban Maray. Kayat mo aya nga agyanan ije balay ni Mila. Maramid na nga tadayta. Ay, di mo laam mo, Maray. Tao laang mat ni badong mo. Nang runa no kanayon apakitaan ni Mila itinasayaat. Ay, sinalbag day jay amila. Kayat mo kade nga isukat nakaken ni Mila. Maray, pautangan nakman iti bagas mau. Kunayunam kumamutan ay iti sardinas. Saan ka di pa'y asimmangpat ni badong mo? Saan pa'y? Awan na arado ang mulaak, Maray. Apay numapan mula ang sukunan iji balay da kulas. Saan nga tanga agaway no saan ko amapan sukunan? Kaano pa iji panangkamat mo iti binalseg, Maray? Ang mga noawan plano na nga agawid. Tadi na kaya't akamatem manen iti binalseg. Ibagak sakin ni Kapitan. Taiso timapan makisarita kin ni Badong tapno agaway. Padasum Maray. Nga masigurado kapag karyon na ka ni Kapitan. Asaan mon nga ulitin akamatan iti binalseg ni Badong Mau. Takrot mo't na di Abadong. Binalsig lang, kunamlan asaw anang ibaag iti ipos na. Pakibagam ka di akin ni Kapitan Maray. Takasarita naman ni Badong kaw taagawi dun. Kailim mo matlaan. Unsa, Maray. Kastoy sa ti agasawa. Biro ka numabayag adi mo makita. Maray. Tay kunada nga rudan. Itirigat man wenno ginawa. Rumbeng nga agkuyog kayo lata nga agasawa. Naglablabesak sa Maray. Iso api manaw, kadi mo't nagaway. Ay, naalas akitaan nga itapay tabakot kan lakay kayo sa kayto agsina. Ikagumaakon at isaan nga aglablabes.
Numangeg ni badong mo dayta, masiguradok, agawid day jayan. Sapay ko maamaray. Ay, nagrigat gayam tagmay maysa. Imbag tayo may ka dito barangay hall, Maray. Indanon ka din ni Mariba ng tiimbagakan kwa na, Kapitan. Tipan nakisarita ka ni Paribadong. Wun ko Kapitan. Kasapulak ni Badong kaw. Agbaliw ka ka di, Maray. Saan ka unay nga aglablabos? No, ada saan mo akayat ka ni Paribadong, ah? Wun, Kapitan. Naamiris kaw ti kamalay. Nakasao ko na ni Paribadong. Agsubli ka daw no ikatemti ugalan kun baliwam. Wun, Kapitan, ikaraik. Agbaliwa kaun. Agsubli lakit din ni Badong kaw. Nagkare ni Marituyang, kunam, inteng. Uwan ba nang dungaw? Agbaliw ka kadimit. Na, apay anapan kanyak ti saritaan. Kat nun ni Marituyang ti pagsarsaritaan ta. Kung kunaklaan, hindi ka lang marabakan. Namnama agton nga agawin mo ni Paribadaw. Ta nagkari mo ni Marituya nga agbaliwin. Nasaya at mo't. Ay, masyanak at talaga ka ni Marituyang. Madlaw mo't nga agbababaway. Ay na toyang. Madi taglablabes. May mayat lang akasarita ti asawa. Ngam ti kamatan iti binalsig. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ay nestasyon agyaman kami iting kay panagdangan ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, mano ka di alawasan tinapalabas, sipod na udi anup-naup. Ay kunak no damagam, no mano alawas ni naglabas. Sipod na o di apa nag-date yu ka ni Badong mo. Katjak amo Mare. Na, talaga kamot amari ko anang. Apay kumadamagakan ka dayta, kat amok adi mo amaw. Talaga ajak amo Mare. Ngam, nagdi-date kayo ayamad. Kasla nagpatingga kayo lang matijay talon. Tila ibagbagam manun. Tiki di damdamagak ti sungbatam. Ay, jay no mado alawas tinaglabas, sipot na o di abagyaw. Ay kwa, saan nakasigurado maray? Nabayagan ba say? Apay aya? Mas daawa nga men, maray. Apay nga tanga awan ti paabiso da may papan iti crop insurance. Ay katurayan tayo Awan pa'y matpaabiso dagiti na nga to nga ahensya kada kamay. Ay kunak ano di yumanan imbagbaga kada kamay. Dayta kayo manain, maray. Ay di ka agsao iti kasta. Ngamen, saan ada kamay ti akin programa iti dayta? Awan kanupay gayam ti impakaamuda numabalinan ti agaplay iti crop insurance ba daw? Won. Jayla kanu crop damages ti mabalin a maireport ita. Won. Kinasarita kitay ni Marikwanang. Na. Nagadun timbagak. Ngam ayalaang ti sungsungbat maw. Awan pay met ti serbe makasarsarita. Anya nga rutisong bat ko ngay. Kit awan may ti maireportaan na dahil amulat Ngam sayang mo, no saan ta mairaman ichay. Isong agpanunot ka. Aguray ka. Adda tinapanunod ka. Tapno adda ti maireportaan na dahil amulat
Wayne, nalainga ka talaga, tuyang. Anya tinapanunot mo. Ay, basta. Maklaat kan tulangay, inton awagan da ka mapan mangawat iti parabor, iti barangay hall. Ah, ha? Mayak Badong. Nalaing ka talaga. The best ka talaga, Badong. Maribanang, adda ka din ni Kapitan. Ay, awan Maray. Napanan ija barangay hall. Ah, kunak ano saan pa'y arimwar. Kunak no inrason naman ng tirayuman. Kat saan anapan nag-duty ije barangay hall. Day, asino tinangibagaken ka nga iras-rason na tirayuman Maray? Ah, ay, awan maray. Ngam kaslay so mga mintipod na. Ngamain, tunggal ag-absent ije barangay hall. Jay rayuman na akanayon tirason na. Talaga nga agrayuman ni Inteng, Marituyang. Ngam saan mat akanayon? Ha, iti day ta pa nagsasaom, kasla sa bali ti kayat mo nga ibuksilan. Apay, kayat mo nga agsisin na bali ti rason no apay asaan ang makaduty ni Inteng? Kasla idaw dawat mo nga agduduma kumati mariknana. Tapno saan lang ajay rayuman na ti iras-rason na. Ah, ay awan timbaga kakastamaray. Si kamot, agungat kaladagos. Ay, makaungetak a talaga, no tila ibagbaga, Maray. Apay, anya ngamin aya ti gagaram, apay nga imay ka. Ay, umay kula kumadamagan. No anya ti update ije report may papan iti crop damages. Ay, katurayam Maray. Kay report mo la idikalman, ekspektarem adagos ti update da ita. Kaya't kulaang matag sigurado, maray. Ay, si kalaang ti kasta dito barangay tayo, Marituyang. Si kalaang ti naay dumduma. Ala, agawid kan, sakbay amareng-rengak iti kinadagulit mo. Nay, napay nakarupangit kayo mananantay. Ay, mabui si takngarod iti dayja Marituyang. Abay, anya mananti naramid na. Kat no imay dito'y ideal daw. Kinuna na arason lang ni Uncle mo tirayuma na. Nukas jay asaan ang makaduty ija barangay hall. Anya? Wen, kwarog. Ken imay na dinamag, no apay kanu nga awan pa'y ti ibagbagayo. Maipapan itiin report daan na dadaal amula da idi pa nagbabagyo. Unay ni nanatuyang. Di lang makauro-uray. Amangan kanu nga men, no saan yon nga ipakaam mo kadakwada nga agasawa. Saan man ngagsasaw day ta nanatuyang? Kat no isuda nga agasawa ti numero 1 ang mabagani ti amin nga itad ti gobyernaw. Gaputan na reklamo dala unay. Ala, bayamon kwarog. Ay, talaga siguro nga ugali nantikas jay. Adda aya garden da Marituyang. Apay aya kagawan. Adamot na i-report a crop damage da. Ah. Totally damaged pa'y ka now. Ada siguro tapay nga ada in report da. Ngam sa dino ngay nga ta. Awan mo't amok amula da asitaw kan pareya. Sitaw kon parya. Wen, kapitan. Iso ti adda dito iladawan. Ay, damagak tuman ka ni pare badong numasabat ko. Apay, ada gayam garden da. Wen nga rod, kapitan. Ala, submit tayo dagita reports to umilay. Tapno awan tuman ang tagriray. Nang runa dagita nga agasawa. Hay, talaga naririda. Ay, pare ba daw? Ay, papanam. Adala pa paray. Ay, sa dino nga ron, paray. Ay, di talaga si Dag, paray. Mapan mo ka di kita ang dagijay mulam sitaw kan, parya. Ha? Diyan nga in report mo nadadaal. Ay, sayang dagijay. Wayne, paray. Oh. Iso nga in-report ka, ta iso pa ya. Tanay, lugi apirme. Ay, talaga alugay. Ngam talaga akasta.
Nabagyo nga ron, di walang magagawa. Ay, uwan nga ron paray. Jack, amo nagmula kayo iti sitaw kan parya. Ay naabanda, ti nagmulaan niya. Ay, kwa paray. Ijay kwa. Ijay kabangi-bang nga ili. Aya, Uwan paray. Dati nabangak ijay paray. Ah. Isuday ta in report may. Dahito ila ang tiinted da para ija in-report tayo a crop damages ba daw? Wine. Kunak man no kwarta ti itid da. Amangan kit di ma, no sinukatan da ija barangay haul. Ha? Ay, wina niya. Damagag to man, da ija akwa ng baa. Bayamon. Tinapatay, at tinaawat ta. Saan nabalay? Ta saan mo't apod no agar din ta tinreport ta. Sa bagay mo't kit di naimbag laki dain, tanapanunot mo a pinapicture ti garden ti kaanakam. Of course Dahil ta ti pakausaran ti silpaon. Sana puro silpay. Mala, inton adda manan ti sumaron no abagyaw. Agreporta manan, bareng dakdakkel ton ti maawat ta. Kit ayan na nga, ti report ta. Ay kat iremedium ton kabailam day ta. Amok aday ta ti paglaingan. Ay, pudno ti atap ko asaan amula da badong jain report day di napalabas, kapitan. Kwarog. Anya nga ti aramidin tayo, kagawad. Ang kalintay. Ay, diya kamuakan ni kapitan. Ikanyo ida iti pagnakman da. Marwam da. talaga dagijay nga agasawa. Linulukot at talaga ti amuda. Wan nga rodman, Ang awan ti maaramidan tayo, gaputa nalpasahin. ngam kasano no ulitin dan tumanan. Sana balita, bagbagaan tayo ina. Tapno di dan tumanen aramidan, iti sumungat nga alalda. Anya nga itatabadaw. At ka di plano yung agmula itinatang ita. Wen kumakwarag. Agmula ka na ang araw. Jak pa'y nga ron na isagana ti mulak. Apay aya. Ay, di mo pa'y naisagana. Wine, san pa'y? Apay aya. Awan? Na, awan mo lagayam. Kit kundi da magkapailang may. Agmula ka kitnain tatabadaw. Kat sapay la kuma. Tamabangkrap ka. Anya, ay unay mo dahi ta nakararag makwarag. Nagalas. Imbis nga ti ikararag mau, akaasyan da ka dagiti babae. Kay, tapno po may suadya in report mo akrap damage tatabadaw. Ha? Unay kan, talaga linuloko ti amaw. Nangaramat ka iti gardin ti sa balay. Tapno lang at damaalayaw. Ha? Kasano nga mom, kwarag? Asina, tinangibaga ka da kayaw. Uray awan mangibaga. Talaga nga mumay. Ay, pangasim akwaraw, di mo ibagbaga iti sa balay. Wine. Uray jak ibaga. Amon ti kaadwan. Iso adiyon uluulitan. No diyo kaya ti madaksan. Nay, pag yun sabot tanda ito'y badaw. Ay, mayat Anya, No adaman ng bagyaw, sigurado nga adaman ng timaawat ka, akirasya. ay. Wan ngagpaisoan niya. Talaga di mo malipatan day ta. Ay, kitwa da. Siya pa'y tigudan, tuya. Agpaut ko mga rod day to'y abagyaw. Tapno adaw ti madadal ti mula da. Kit addaman ng ti mapicturan ta. Ta iso ti reporta. Uwin nga raw da. Tano may isa, winudwala nga daw. Basit ti may reporta. Kit basit may ti maawat ta. Nala, mang panunot ka. No sa dino man ti mapanta pagpicturan iti reporta. Tapno dagos ang makakwartata. Ay, kitwa na. Taintod sumaranaw. Balay ti reporta, anadadail. Sigurado, dakal ti maawat ta. Nangagnak ka day, marikwanang. Di mo liplipatan nga isubmitar day ta form ka, Tanay, napirdi amin amula may itinagpaot alo presaur, awan apulos tinagbatay. Na,
Sa bali ti aramin dagiti opisyalis kano daduma. Pilpilyan da lang ti tultulungan da. Naa, sumungbat ka mo ta, itilimpyaw maray. Apay, epekto ka din ti kinabaak mo da ita. Ay, Marituyang, di ka kadi makadlaw. Naumaak ang makitong-tong-tongkan ka. Iso adi kasungsung-batan, ngam sumanao kalata. Anya, apay adi naksungbatan ngay, ket concern ka ti bagbaga. Ay na, no itad Monteformo, husto maten urayam no anya ti sumaro no a proseso. Sigurado lang, maray. Malahuston, agawit kan. Sana bali, tainted mo ti Formo. Ay, isumilagayam anabaakan ka, takasta ti ugalay, pagaw-awidam siguro adagos dagiti agar-aram ken ka. Di dapay na ibagbaga ti ayadaken ka pagawidam out. Ay agawid ka kidahin tanay, nakarkaro asabalen ti tangtang aba, maray. Ay, agsakit man ang ti ulok iti dahi ako marita. Apay ka di, Maray. Kasano, imay itay katsang kaulit na't ibagbaga na. Ulit-ulitan nan nga imbaga nga isubmit ko kano ti form na para iti crop insurance. Anya, adda ayain mula da, tapno agaplay iti crop insurance. Ay, diyak karod amaw. Kasanon no kasla eday, agar din gayam ti kaanakan ni kabadong iti kabangibang nga ile tin report da. Ay, day tangarod kat, Maray. Ay, anyan ti kasta nga aramid da. Ay na, sabali pa'y nga rod ti aramid da. Ngamen, no maikorektar da, gumura da. Ay, imbagamon, Maray. So, adyak man mo kadagijay nga agasawa. Ay, adda maawat da marituyang ijay naplayan da a crop insurance, kapitan. Ada ngagpay sunagan da, kagawad. Ay ngam confirm, kapitan. Talaga amula ti sabali a tao ti nyaplay da. Luko-luko dagita tattao. Kahit anya nga iti aramidan tayaw. Kasarita ka na imbag ni pare badong. Ulit-ulitin na. Siyak amis mo ti mangibaga ije kangatuan nga ahinsya. Asaan apod daw, dagiti report da. Ayos, pare. Nalawagayam ti gardin mo. Ha? Ayos ka rin naggardin kamot iti nakalawlawa ije papil. Ha? Anya ti kayat mo sa pare? Amok nga amam, amay sa kakadagiti makaawat iti crop insurance ita. Kit naragsak ka? Ay, kituwa na pare. Makaawat ang arad, di naragsakak. Pasubsuban ka na Pare, Agbalbaliw ka man. Amok asaan mo amula ti inyaplay mo. Nalaing ka pa'y nga rin ta inlawam ti indekler mo nga iriam. pare. Kaya't mo kadi asyak amis mo ti mangi-report iti dayta nga aramid mo. Ay, pangasim ka diya, pare. Ikarek, diya kun ulitan di naramid ka. Bagak mo tan nituyang ka. Una, tano di mo baliwan na ta. Jesus, talaga akaasi ka kanya. Kainsar di nga mo nga idaw-dawat asapay la kumatag todo itinapigsa. Tapno adala ang mai-report yung. Ay, huwin pare. Basta di na kumamoy i-report na. Ikanak pa iti may sagon daway, pare. Sige. Intunukon, papispisan ka. Ay na, matay ako ni tinervyos pa daw. Ay, agtala ka na. Kapigpig sa lagaro din ti angin kanto, tapay na inayon ka palang man. Ay, sa isaus na itayapan ti bobong ti kalapaw ta. Kaslawan mo tindi mabati dito balay tato yan. Ay, anya ngay taramidan ta. Ay, tumaray ta ninja evacuation center. Urayan ta kadipay ama tumbatoy kalapaw ta. Ay, dito'y sabit dito isang bati daw dawat kang agtudo ko may tinapigsa. Tapos no i-report ta, nadadahal ti balay ta. Pimayson sabit tayo. Wan nga raw, gaputa nadadalan ti balay ta. Gamda tamat gayam ti nakakasay. Nay, ito ya, pa namin nabubong ti balay ta to.
Mapantan niya evacuation center. Ay! Kumusta kayo ni Marituyang, pare Badong? Ay, kastoy kapitan. Nakakaasi kamay nga putawanan ti balay may. Naitayapan ti balay may paray. Diyak pa'y amo nung natumban. Nga po ta nagtaray kami dito evacuation center. Ngayon day, awan na pulos to awit mi akanan may. Mabising kami paray. Dayta ket ti malalayo iti linuluko nga aramid yaw. Kapitan. Apay ngamin nga idawat yung nga agbagyo iti napigsa. Kaya tapno da madadail nga may report yaw. Ay, wa paray. Aklunan mi abidot mi ti amay. Ay sus, Agbabawi kami itan. Ay, no ide ket naragsak kayaw gapo tada na awat yaw. Ay, saan itan? Kasta unay ti sanuong yo. Gapo iti pukaw yo. Apay ti kunayo kit agnanayon akas jay nga agaramid kayo ti kalukan. Ala, husto na paray. Di na kami mutin sirmunan na. Oh, Ad ako mapsot kami, no sirmunan na kami. ay kaya no siyo pala ti bisin yaw. Tanay, di na pa'y may naisang patay supply. Ay. Ay, ikaro yung biit. Ti kinaluko yaw. ay natatabadong nanatoyang. Apay ngamin nga daw dawat yung agbagyo. Tapno lang adda maawat yung atulong. Anya nga ita, nakakaasi kayo laka nga rudan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Glenn Binawe. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, apay dayta gitara kaanakan? Inak ko mangarod mangharanang kail. Panun babae ti hinaranam. Ang aging gaita awan pa'y napasungbat mo. Ay, anya nga tate aramida, tapno sungbatan da. Ibagam tirik nam iti balasang Uray kanta ka akanta no di mo mo't ibaga tirik nam. Kasano asumbatan na ka ngay. Kasano ay ate agara mang kail? Ibagam nga ay ayatam Kasano nga armom ti balasang no di mo ibaga ti ayat mo. Kababain mo't nga main. Kasano ay arog yan ti agaram. Naglaka. Ibagam nga ading. Ay ayatan ka kunam. Iturturod ko man nga rin ti mangibaga iti ayat ko iti balasang. Tapno makaasawa may. Kwarog, apay no agpapukis kamay. Nagalas akitaan day ta itsuram. Napay ayat itsura kantay. No kas tatibuok ti lalaki, kas laag mamanok. Unay katag mamano ka nantay. Nalabas samot daytan. Ay, mapabasol nak ka day, no kas tati panagkitak iti lampong a lalaki. Saan matkit di Ang tapnawan may bagbagam. Inak man nga rin agpapukays. Nasayaat. Disentimot lang akitaan ti nakapukis ngam ti lampong. Kaya't nakmat lang at ati balasang no agpapukis sa kantay. May mayat akitaan ngam ti kasta alampong ka. Sapay barbasan ka. Nagsamak akitaan. Kas kala ermitan yaw. Pudno ka di mo ti ermitan niya, wantay. Apay kit di asaan, no adda mayat amapan agmay-may sa itaadayo a lugar para itimay sa apanggap. Ay, badaw, tulungan nakman mo't iti trabaho ije bangkag. Kas kalabaro ako muyog-kuyog kinikwaraw.
Bay ampay day tabangkag-bangkag. Kaduaik ni Kwaraw, tapno makaasawan. Apay, di mo kayat, nga agninaw, kinagninang ta. Kasano ang maibaga na ti panagayat na, no adda ka bumalbalaag. May mayat ano, may sa tapno maibaga na tirik na iti balasang. Amo mga ron ni Kwaraw, gay. Agbidal, no nakasango iti balasang. Ay, awan lat amukon iti day ti akwaraw. No nakakita iti balasang, alaan na tay gitara na sa mga wis iti kadwa na amapan iti ayan ti balasang. Why, kutsak, tinawis na. Ti daras mo matan amapan, kas kalabaraw. Malagip ko mga ron, idi siyak tagararam king ka. Agin papakipot ka, hanggang kayat ng malagayan. Ngam numabalin nga isublay dagidi apasama. Kay kayat kaw, adita ko man nagkitkita, tapno saan adata tinagasawa. Ay, nagalas ko day ta sa umam. Ay, namalagay, makapadismaya ka. Bagay ko kadimot lang ti Pukis kawantay. May mayaten. Ay, saan kan nga aglang-lang nga akas la ermitan yaw. Mabalin kun ti mapanagaram antay. Ay, katlala ingam tapno makaasawa ka mutan. Kaya't yung kadimot ang makaasawa ako nantay. Ay, katwin bareng no inton adan asawam kat agnakam ka mutan. Ni anti mate. Mapay, awan nga rod nakam ko itatawan pa'y asawa. Ay, awan timbagak akas ta, Kwarog. Ngam, agbalin ka siguro a responsable no adan asawam. Marituyang, saan kamot anapan ijay bangkagyo ita? Mapanak ko ma, no adda ni badung ko akadwa. Ang kinadwaan na mo ni Kwarog anapan nagaram. Apay, nikat nga rod ka ba dong ti mangaram iti balasang para ka ni Kwarog? Jak man amukin ni badung ka. Iso amasuruna, kat jakon napan ijay bangkag. Ay, kasanon no mabayag amapanda agaram. Kasanon ti bangkagyaw, marituyang. Adunton ti ruot na, maray. Ginanaak pa'y mata ko kumaray. Naglaingan ngay, numapanagpasyan. Idento tadaak ijay bangkag ang mga karamot iti ruot. Ay, katwen, maray. Ay, ala, agtutungtong tayo pa'y Iso nga rod ngay mayak dito'y tersina ni Marikwanang. Awan nga main ti kasasaok ijay bangkag. Naglaing ka matan nga ag gitara, Manong Kwarong. Nalaing pa ako manta, basang. Uray ka na yun nakakantaan, kan gitaraan, usong bata. Anyangay ko matisong batak. Kat awan pa'y mat dinamag na kanyak tata. Ay, adan to basang. Ada ka dinamnaman ni Kwarog king ka, basang. Depende, tata. Saan ko pa'y ama ibaga, ta saan ko pa'y mat nga am mo dagiti umay dito'y balay. Gagangay mo't ki di akas na ti maibagam, tanabiit ka pa dito'y, balasang ka. Masapul ama amok pa'y dagiti babaros nga adda panggap da kanyak, tata. Ibagagayam king ka, ani Kwarog, tikip tanaw, dito'y kabildatan, basang. Apay nga, di ka matagtagari itay, kasangot at balasang. Ay, agnerbiyosak mo't nga mintata ba daw? Iso anadanon mo ti kasta kalakay, takas tamto mga men. Iso nga rod nga inawis ka, tapno at namang ibagay tirik na kiti balasang. Ustaw, tinaramid mo anang pili kanyak, asyak, ti kadwam nga agaram. Ninong kanto Ay, kitwa na, anak tumitain, ti iyawag ko king ka. Sabay lang ko mga raw, tasong batan na kong ti balasang. Payaman manukan nga ag-report iji barangay hall. Ikagkagumak nga rod ti agar, mangkail. Barang makamanugang kayong taon. Ay, ikaw ka iti gundaway mo nga aglangan iti trabaho. Ngam sigurado mo asong batan na katibalasang. Masigurado ka kayat nak, tanaragsa ka makisarsarita no mapan kami kinitata ba daw. Very good. Ay, birngasan da kan iti kalantangan. Gapo talakay kan. Awan pa'y ngamin asawam. Salbag mo't na kita. Ah. So anak mo't anwang, tapno awagan dak iti kalantangan.
Ay, amom, dagita ataon. Noon niya ti amuda akasuron ti may sa ataaw. Iso ti pagaayat da nga yawag. Wano iso ti ibirngas da. Magsagana ka. Taintun madamdama. Mapantamanay ni tibalay tibalasang. Ala ka di man ti gitara. Saanayin. At nanangag ko anang ibaga. Nga awan ka no ti amaw no saan lang nga gitara. Ha? Sino nga tinang ibagay ti dayta? Adu mo ti amaw. Amok ti agmanihaw. Chiptano dakpay. Amok ti agbangkag ken kang runan na. Amok ti agrap. Adu pay apagay at inairaop kaun. Isungarod nga ibatin pa'y day ta gitara. Alaman langayn. Inton nakasangot ay tibalasang. Kunwaray, rumwarak. Gundaway muntumit tay na mangibaga ti ayat mau. Tapno sungbatan na kan. Sige. Pagandarak man tilayin kong agsaw. Kasta, tapno makaasawa ka. Nakaasawan sa amit amin na nakataib mau. Si kalangan ti saan pa'y. Ay, masuro na kon, badong. Gapoy ti kanayon mo apan ang kadkadwa kinikwaraw. Kim mo dide, timulata, tadakdakkel ti ruot na. Mabiitay na sungbatan ti balasang ni Kwarog. Pagkunamay. Ay na, madanaga na kadagi timulata. Mabiitay ko na lang aruday. Apay nga minapakasiknaram ti panagaram ni Kwaraw. Agninong kininang tangaraw, numadanon ti kalaysada. Kasanaon, numabayag da pa'y nga kalaysa. Saan? Kunak tumay. Dandanayin. Basta no sinungbatan ti balasang ni Kwaraw, kasarayin. Kahit kasanaon dagiti mulata. Damot ka no gayam sa baling agar aram iti sabungak tata. Kit gagangay ti balasang nga do ti agaran. Pinartakan laeng day ta. Iso akanayon ta mapan, tapno makasigurado ta. Inta ka di manan ita? Ay kitwin basit langin nga naus, makaasawa kan. Ay, saan nga ta masuraon no kanayon tamot ama pa ni di balayda? Apay kumamasuran, kitinta karod pa siya rin. Nabayag tangaminin nga karasubli jay. Nga mamansamot na sayat abanag na. Iti pinanawan kayaw, imbagam kaday ti ayat maun. Ibagak ko ma. Kasla nagsanod mat ti dilak. Jak mat makasaaw. Ay, kunak man nun na ibagamaw. Ay, nagkapoy kalaki din na ya. Sige. Ibagak to inton bigat tata. Ikarik iti batog ko alangay. Ang mga no inton bigat ti maudi nga ipapanta ni jay. Naliday ka mat, Marituyang. Ay, nabambanugak anapan naggaik ijebang kag may maray. Adon ti ruot na, inabakdan ti mula may. Ha, dayjay tumit abadong. Apay ni Badong Mau. Masurunak, tajay kat mangkadkadwa kinikwarog tin intunaran na. Saan pa yan nga agpaspasada ni Kwarog? Sinungbatan nga tanje balasang. Damagam akin ni Kwarog ay suron kaun. Apay nga ben, amasapol pa'y akadwaan na ni Kwarog. Mabaybayan na kat nga roon ti trabaho na ijibang kagyaw. Day tangaraw ti kasuron ko maray. Kasla ka baro amapan makikuyog-puyog iti mapanagaraw. Ibagam ken kwa na amapan nakatulungan. Saan ati mapan mangkadkadwa iti agaram ti ininto na rin na. Ay, napasungbat mo ti sabsabungan. Ang mga no inton bigatan na sungbatan na kangkay. Ay, mayat Ay, agtal na kanto siguro no adad asawa man niya. Lakit niya ang kail. Ay na, magnakamin to itinadaig nga altar. Agawa ama. Nakasagana din nga gastos may. No, adda ka sa pulan. Ay, dahi taman ti angkel kao. Uray makadomingo ti padaya. Naa! Ay unay metenday ta akabayag ti padaya. Apay adda kasta. Addan tao. Awan sa balay. No di ti kalaysak tao. Kat si kati aggasto ang kail. Ay agawa am nga ron. Nalaing kala sumao. Basta, agsagahan na kang kail. Ipapartim dagiti baka. Kalding kan baboy mau. Enteng, amom ka di amasuron ni Marituyang. Tadi pa'y mapantulungan ni Pari Badong ije bangkag da. Apay anyat pa ka kumikuman ni Paribadong.
Kat no kanayon na kanugayam akadwaan ni Kwarog ama panagaram iti balasang. Laklakayan. Kuyugan na pailang ang mapanagaram. Day tangarod ti imbaga ni Marituyang. Ay, una yan day laklakayan. Ay na, masapul aya kuyugan da pa'y ang mapanagaram. Makaamumot ko man Ay. Kapoy abaro. Day tangarod ti imbagak ka ni Marituyang. Ay, day jay mo't apari badong. Agpakalaeng. Durugan na ni Kwarog nga agaram. Ang di namot nga rod tulungan ni Marituyang ije bangkagda. Apay ka di, tata, kan Manong Kwarog. Kanayon kayo nga umay dito'y balay. Ngam awan mat importante nga ibagayo. Ibaga mong tigagaram, Kwarog. Hindi tayo kuha kumadeng. Kaya't ko nga ibaga, napintas ka. Agyaman na. Ngam saan akayat ti kaayan ayat ko akanayon kayo nga umay dito'y balay mi. Anya, adan ka ayan ayat mau. Juan, kasungsungbat ko idinapan alawas, Manong Kwarog. Iso akid daw asaan kayo kuman nga umaypay dito'y tadi na kayat. Nagkasatunday ta sinong bata mading balasang. Alis to nga min, Manong Kwarog. Naturod nga umay dito'y balay, nga oray awan kadwana. Pahingaya sana sakti sinong batang ti balasang antay. Saan ka di nga imbaga ti balasang nga alisto dya sinumbatan na? Si kakatok mam kakanumot nga men. Sayang, tinapaot nga aldawajak pa nagpasada. Awan mat nagunod kaw. Apayajak may turod nga ibaga tiriknak nga main. Ay, iso nga agnanayon kansan amalakayan abaro. Takas tamot nga men. Sa naklata makasawa. Mabayinak mat nga min amang ibagay tiriknak. Maununandak mat ti sa balay. Salbag kitday. Anya pa'y ngay ita ti ilakot ha. Saanan anapintas ti mulat ha. Daytan tumot mang kadway ti agarom tin intonaram. Anya ngay tinaganap mau Ay, sayang ngagpaisaw tuyan. Sayang ti panawin kaw iti dayjay Kwarog. Ti mula tala ko man tinasikasok, just kay. Ti agarom san amasapaw akadwaon. Makaamumot nga agarom ha. Ay, Wayne, saan tuntuyan? Si kalangan ti tulungan ngagtrabaho. Saanay na ti mapanagaray. Ay, tatabadong. Nasaysaya at no ni nanatoyang titulungam ijay bangkag. Si Kamat Kwarog, agalisto ka. Tapno makaasawa ka. Ngam, sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Angela Aquino Sabado, dita mga tarampang gasinan. Ken, kada kayo aminan apo, anaayat adumdum nga kadagiti drama niya. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, sa dino ti papa na Maritoyang. Di mo ayamadlaw ang nakasukatak, maray. Itala nga nakita ka nakasukat.
mapanak makikasar di taabagatan. Wan gayam. Adag kasar di taabagatan. Sumaruno ni badung ka, maray. Ay ngam nagdakkel mo tanday tahambag mo. Kaslama mapangka makichenda. Si kakiti mo, maray. Kasla saan ka at taga-kabildatan? Daytoy ahambag. Pangikarga ak iti iyawid ko ak karni. Wan, ngam dakkel unay day tahambag mo. Kalalaingan na, maray. Nagado ka amadildilaw mo. Mapanak man langan. Bagas ken asin ti mapan mo gatangan ijay tersena ni Marikwanang, ah? Unantay. Day talang matgayam. Iyawid mo adagos, takasapulak. Agluto ak iti pangaldawan ni Uncle mo. Unantay. Ala, ingkan, tanay, aldawan. Sa dino ti papanam ko araw, magmagnakamay. Dita tersina ni kagawad ko anang tata. Siyak, mapanak ba dita kasaran, dita bagatan. Agururayak, ti pagluga na ka tricycle, tamasadutak amag na. Kasta ka day. Minta na, di kasaran, na makipangantay jay. Ibabaon nakmat ni ante kabanang. Bayam daytan. Daramiday, mapan mo ala di tricycle mo, tamapantan di kasaran. Darasan, tani nagpudot. Ha? Ay, sige, tataba daw. Urayan nakarad di tao eh. Ay kunak no nakalutok handong na. Mabisin akon. Ay na, anya ko mati ilutok. Kat jay imbaon ko amapan gumatang iti bagas, saanan ang nagsubsublay. Hindi ko araw. Sino kumapay nga iti sabali nga ibaon ko? Kino nasabat ko. Inlugan na ni pare badong iti tricycle na. Anya? Iti panagkunakat mapanday di kasaran di taabagatan. Ay, unay matenday jay akwarog. Inyawid na kumapay mat ajay bagas. Awanin ati kanin ta. Mabisinan tan no kastoy laeng. Hey? Jakla kuman imbabaon. Syakla kuman tinapan gimatang. Ay, saan pa'y anala daw ti amin? No siyak ti ibaon mo, sigurado ang magatang ko dagita nga ipagpagatang mo. Saan ka amapan makikasar? Nambarak ko ma. Naumaak nga umat atindar kadagiti kaskasar. Jak tupay kinayat talala endak aninong tanauma akon. Sige man langan. Si kanti ibaon ko amapan gumatang iti bagas ken asin. Tingay igatang ka. Apay, awan kwartam dita. Ay, pulos. Ay, syakla amin ang ti paggapuan ti maigatang dito balay. Sige, mabiit lang, tainak mangala. Nya ti makunam ko araw, nagmayat ti makikasara niya. Wan nga raw tataba daw. Nagado ti makikita ka nagpipinta sa checks. Nagking kakay, aguma ka, ko araw. Kita maw. Ninanatuyang madya madamang agsalsala. Ha? Ay, di lang mabay na bagatan. Widawid na jating nga. Yung kapartnera nun na. Ay, pakpakawan mo ta. Nakita na ko na ya, nagsala iti kasaran. Tapno tumurad ti pakinakam maw. Inta pa idean ti agi inaom tamakisap ta. Ay, uray nga ta na barbarte kak iti kastaunay. Jak kayat tagsala. Kababain. Ay, aguray man. Kapapan ko man ayapan ni Tuyang kung agsalsala di tating nga. Ay, Tuyang! Ay! Nagmayat ti agsala ba daw? Umay kamutan tapno mawagwag dagita taba di tabaging. Hindi ka lang mabain. Imbag kumamot ano bagbagay mo ti agsala. Na, bagay ko mag... Anya bagay. Katawan da kan dagiti tataw. Anya ko magbibiyang da. Tinapatag, naragsaka kita. Tinakman pakibiyangan si kabadong. Aramidem ti kayat mo. Ta aramidem mo ti kayat kao. Sigay, agsala tayo! Payakas lawan tao di tabalay da pare badong kan marituyang. Talaga nga awanda, kapitan. Tanapan da nakikasar di taabagatan. Aya! Apay, saan ka amapan, kapitan? Ay, pampanunutek nga ron.
Mayat matkid din, no saan ka mapan, tapno adakadwa ni Mariba nang ditabalayaw. Ay, natang manan tilot-luton na si daan may. Imbaunak nga ron nga umay gumatang iti bagas. Manukilaw. Ang ay, sa anak sa gumatang Apay mo ta saan? Inaksala iti kasaranan. Pamasahik ti inted na nga igatang ko. Kapitan, kayat mo, tamaungtan ka. Ay, ure maong tanak basta mapanak iti kasaran. Ay, anda umay at tricycle. Agluganak ditan. Sige, tatabadaw. Pag-inom ka, tanay nagaduti arak ngayon, inuman da ni aw. Ay, huwag nga rin ko araw. Medyo nabartagaksan. Sanpay, kit no napigsa ka pa ilang agigop iti digaw. Kasado malay baga tayo sa amin. Kit na nakamano ka na malukong tidigaw. Ay, huwag gaya man yan. Kahit nanawa mo't lang ni Nana to yung agsalsala iti salunan. Imbagang nga ron nga isardignan. Inungtan na kiday. Baybayam nga minan. Hindi na mabayin. Yung mala maaramit nagsala-sala ni tatinga. Pakpakawan mo ta. Nagadwa babalasang ang makakita kanyak no siya. Di ureawan. Nagurayak matlakit din ije balay mi mare. Ngam awan matlat mauray kon nga inteng amang yawid iti bagas. Napan nakikasar ni Kapitan, Mare. Kayat ko ti agungad. Angam awan mat dito iti ungtak. Ado ti kakaruba tayo anapan. Ay, iso matlagayam Wan. Kat mapantamutan makikasar, Mare. Kayat mo? Ay no kayat mo, ay di kayat ko matan. Sige, mapantan mare. Wan, mabiit lang ta erikap kon da ito tersinak. Ay, urayan nak mare Tamapan kumat alaan je balunot ko ije balay. Taapay. An-anwam day tabalunat mau. Adda pangaramatak, mare. Ay, shh! Agmay-may sakamat dito tengat lamisaanan ko raw. Sika ni uncle ko nga inteng. Tadinak pa yan mabigbig ka po iti bartek mo. Nabartak kami nga mingkini tatabadaw. Ayan na nga ni Pari Badong. Nay, napananman ngay. Ito lang dito itay. Ay, tila napananan. Nagtugaw kakit din ta kinumtang kay. Ay, kaya't nakapagsalaan ije salunan kahit. No di aksat ka pa'y. Tapno nalalaing ka naturturid kang agsala. Ay, wala niya. Pampaturid ti arak ang kain. Ay, kunakon kay. Umay kayumot lang ako kumarik dito'y kasaran. Simurot kamin adda kayo mo ditaw. Mare, nakitam ni inteng. Imay ni Kapitan. Jakmat nadlaw maray, tamumutan, idinalpasak ang nagsala. Imaya kun adagos dito'y kusina. Di mo ko naan asikatimay sa kadagiti para lutaw. Ay, imposible nga agbalin ka para luto, marituyang. Kat no dinengdeng laang mati amom alutwaid. Ay na, ay, para isupot ter aramida dito. Napunno nga ro din aday tasupot mo. Hambag ti awit ko, kukumaray. San lang abasta Iyay. supot. Ay, marituyang. Ay, nabartag ka din ni Badong mo? San mo ti kunak maray? Ay, kita mo? Isumat tan di agsalsala ije teng nga ti salunan. Nga ron Kita akman. Nay, nalaing mo't gayam asumalan ni Badong mo, maray. Ay, awanan. Nabartakan ni Batungkaw. Unang kail, agsat lang. Santa ba yan nabartay? Kwarag! Oy, kwarag! Ha? Sino kay tayan? Ay sos, nabartekan at talaga ta di na kun mairupaan. Si kanyan tibana nga. Siyak ni kagawad kwanang. Ay, ayan nga ni Uncle Gaw.
Ananawaan ni Antem, tadwadan ka ni kabadong agsalsalay di salunan. Ah, naglaingdan. Mapanak sa mo makisala. Sige pare, agsala ta. Itala na amuak at nalaingak gayam nga agsala. Ura siya karon pare. Kanamam, no niya pa din na-discovery dito yung bagay. Ano yan? Siya ngayap di katatarakyan dito yung tiro ang kabildatan. Tumigil ka nga. Ah, Katno ako. Ay, badaw! Ah. Katawaan na kayong dagiti tao dito kasaran. Isardeng yun ang salat. anya katakat katawanan. Kinupalpalakpakan na kamay. Ewan ba rin? Sipusak. Ay na. Kasta unay aragsak na mang buy-buya iti salami. Agawid tan badaw. Nabarter ka. Anya ka po. Si Kalayag, si Agaway. Kag, asino nga iti kadwak amang yawid ka dagiti. Kukod ken ulo ti baka. Ha? Iwan na niya. Ay, nagrigat nuhol apon di tadalan. Ayun na. Awanan ti si Dainta iti makabulay. Iso nga umay kanta gawitan. Ay, wait. Ay, babay, paray. Agawin kan. Panawan na kon. Wait, iyawid mi nga ron dyan ulaw kin kukod, pare. Umay kantulat na makipulutan ay bukayad ma. Sige lang. Ituloy mo ti agsala, pare. Maray, nakadkadlaw mo't ako kud ti kargaday tahan bag mo. Wen nga rod Madlaw ayan. Saan man ko na? Ay na, kita man na. Rum war day takuko ti babaw. Aywan! Ay sus! Nagluko mo din dahil ako ko. Ay, nadagsin sa unay day ta iyawid mo, mare. Adun sa unay nga minti karga tabag mo. Pudno maray, ang mga no agsakit ti abagam ang mga way. Kasano ko mga agsakay? Kat adamot ni batong ko akadwak nga agaway. Marito yan, amom ti kasayaatan nga aramidan. Anya maray. Bingay-bingayam dagita akukod. Itad mo kanyak ti Maysa. Kat timat Maysa kan ni Mari ko anak. Wen tapno damo si Daag. Aywan anya. Wen, Mare. Maday ti agim imot. Unag paiso. Ay sigay. Bingay-bingayot laangan kada tayong agkukumaray. Kasanungay, Mare. At saan mutten akayat ni Kapitan ti Agaway. Wen nga rod, kukwa na matan jay sa lunan. Ay sana mabalin, inak pagawidan. Amuklata no panganaan no am day tayong tugot mo abalunat maray. Ay, amo, Mare. Para lang ken ni Kapitan Dayta. Wen, Mare. Tapno mapaawid ko. Sana ka na parte. Iswa, di nakpagaw-awidan. Saan ka pa'y anabarte? Kat agdiwer-diwer kan? Di mo ipakpakita data balunod. Diyak kabutang data. Saan mon akabutang dati balunat ka? Saan din? Iswa, panawan nak dito taagsala akman. Nungay, ibagakken ka nga adda kukod ayawid. Ada inalam. Katwan, Ay, katno di mo kayat ti agawid. Agbati ka nga rudan. Agsala ka aging ga iti kayat mo. nagkunakan ka. Ay, agawin akon. Iyanger ta data kukod. Ay, ni kwarog nga. Ay nabartak may. Pinakayaban. Igupon miti di guday ta kukod. Sino dito itinalas-las tawag? Ngam iti saka. Ay, kwarog! Ha? Iti pagugugtap. Dagito yamin natatao dito'y kasarana. Awang babainda. Ay, agawid tan. Nabartek ka. Saka ti agaway daging kang at damadanog ka. Ay, madiati agdano. Ay, agsublikan taw. Apay nga agsubliak pa'y langay.
napigpigsa ka ngamin inton makainan na ka. Ah, Nabardag ka. Iso nakapsot ka ita. aywan na niya. Ken, apo, nagadudagiti na pintas sa babalasag no agsubli ka iton bigan. Ha? Wanang kail. Mawata ka. Nagawid tangaruday. Nay, saan kamot anak kasukat ita, Mare? Ngam nagdakkel manen day tabakbaklayam nga hambag mo. Kag mapanak manen makikasarad italaaw. Naa, amin samot te nakasaran kat atindaram. Imbagakin ni badungkaw asumarunaw. Ay kat sumaruno kami mat nga roden akan ni Maribanang inton madamdama. Ay katun mapantayo amain. Kuwan, tinapatag, awan ar-aramiden tayo amade iji kasaran. Kadagijay kokod nga inyawid mo, Maray. Impakadam mo laang dagijay. Una, imbagak apagbibingayan tayo kada kapitan. Ay, nairaman kami pa nga opisyal. Ay kasta talaga, amaray. Uray kita enton sumarunaw. Naynayunan dantaw ti iteda. Ala sige, nanatoyang. Inkalat na makikasar. Tinaskan, awan ti madingar arangitan. Ala sige. Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bilangag mati na bako iti sugal. Mayat gayam tinsuro ti gayam ko apagliwliwana. Sangagasap. 200. 300. Na! Adwa. Nagadon day taabil bilangan ba daw nangalaam ka na kita? Tinakaw mo? 500. 600. 700. Hoy, padaw! Tulong ka kaday! Nangalaam dita kwarta 800. kunak. Tinakaw mo? Anya? Tinakawa sa umay. Ay, anya itahin tinagpatinggak ngagbilbilangan. Si kanto mga men. Na, saan pa'y mat-arinapot day tabil bilangan? Ngam nalilaw kan? Ay, tumanagari ka. Ay, irugik manan na bilangan na. Ay, di nakasasawa. Ay, aguray ka. Sakbay nga irugim manan tagbilang. Song batampay ti saludsod ka. Anya day ta sa ludsod mo. Nangalaam day ta kwarta kunak. Inabak ko iti sugal. Anya! Ayan ka diti balay nila kay Badong. Ay, di taman manong aw. Asidigan di tawi. Day ta ka di na pinturaan iti asul ti diding na. Wen manaw. Apay ka day. Mapanak di ta balay da da papanan mi. Pagsayatan mi adwa da itoy. Kasta ka day. Imbag man tadda pagsayaatan yaw. Ado di ta pagsayatan. Basta nalaing ka amang birok no anya ti pagsayatam. Anya ngay day ta pagsayatan manaw. Damagak pa'y kinila kay Badong nung mabalin na nga ibagakan ka. Sige, inakpay. Anya nga taday jay. Tadamagan na pa'y kano kinitata ba daw. Nung mabalin na nga ibagakan niya. Yung ka makikinda to yan. Gumatang kay ti karnay, kun ikan. Diyan na imas amasida ti gatangan. Gumatang kamutan iti kayat mo agatangan. Agpay saw ba daw?
Gumatangak iti kayat ko agat angan. Wine, kakaisuna na nga bagak. Ikan ka, tapno kanayon ka naragsak. Ay na, nagmayat gayam no mga baka iti sugal. Maikanak iti gatang ko iti kayat ka. Uy na, tapno saan ka, dumayamudam no mapanak manin makisugal. Malas ka no kay, no da dumayamudam. Mala, saan akon adumayamudom. Basta ikanak manin iti pakitsinda kan pag-shopping ka, ha? Tana ka ba dong? At damanin pagayayaman iti sa bali apurok. Ay uy na, agswertita nga taiyay. Apay nga agdwa-dwa ka pailaeng, basta siya ti kaduam, awan dwa-dwa ang mga bakta. Iso akayat ko amapan, no si katikadwa. Swerte ita nga minwag kuyog ta. Isu akay kayat ka matakadwa. Minta nga din na, baring ad-adaw, ti abakin ta. Bumak nang tano kanayon ta mga bak. Namin ano talang nga napan nakiayayam nga manunti na bakta. Ita lang nga pinadas kaw, nga mayat mo gayam. Napintas ka di mo laang toy duster ka, kukumaray. Nay, baron samot day ta duster mo, Maray. Ay, wala ako kumaray. Madlaw yu ka di mo tibuok ka. Naa, nakapedicure ka, nakamanicure ka pay. Ay, wun, nawadwad nga maintinted kanyak ni Badong ko ak kwarta. Naa, Apay Maray, adda ka diin lako ni Badong mo. Awan mo't inla ko, may kukumaray. nangalaan yung nga roti kwartayaw. Sikreto ka no ni Badong ka. Ah. Di na mo't ibaga kanya. Nay, nangalaan na ngay ngata iti kwartana. Nga rod Sigay kukumaray, tainakpay angren to'y karni ti baka. Naa. Agsida kami man iti bulalaw. Naa. Sigay, babayaw. Naa. Naa. Ada ka di madlaw mo, Maray. Ay na, kasla na pakuyugan iti kinaparamag. Taibaga na painuan niya ti iluto na asidaan da. Nangalaan da nga tay ti kwartada aya. Day tangarot ti pagsidda awak, Mare. Italang a pinaggigiddan na ti gimatang iti baro adaster na. Nagpapukis, nagpamanicure, kan pedicure. Nga rod nga maibaganan tong matlaang no sa di no tinaggapuan ti kwartada. Rabakak tuman. Kunwaray, umutangak, tabarang pautangan nak. Alaman, Mare, kitaon ta no pautangan na ka. Inteng, amom ka din no anya ti pakakumikuman ni Pari Badong. Ay, apay adamagam no anya ti pakakumikuman na. Ay, mas daawak nga rod. Taado ti kwarta ita ni Marituyang. Ay, agda na panalalaki di balayda. Ah. Nagdamag kanyak no sa dino ti balayda tataba daw. Anyat pakainaigan ti lalaki ngay, iti kinaadot kwartada. Kung na di lalaki, ay nga da ka no papananda apag swirtyan da. Anya nga dito pagswirtyan da. Di na magkunuan niya. Hanggang ko na nadamagan na pa'y kano ni tataba daw. Nung mabalin nga ibagana kanyak. Adan sakit sa bali ang nasumok ni Pari Badong Ay, kastamot nga rod ti agparparik na kanyak. Inteng. Ay, adakan, body my love. Ayun tuyang, adamanan pagsayatan. Anya ka diti kunkunam nga ay ayam apapapanan nyo iti gayimaw. Saan mo nga amwain, tapno saan nga agmalas. Malay, saan ko naabiyangan? Ngum ikanak kadimanan iti kwarta. Hey, iparamag ko nga may kadagiti ko kumaray. Ay katikan ka. Basta saan ka na tumanagaray. Tapno ka na yun, aswerte. Wun, sa anak mo't kit ngagtagtagaray body my love. Basta mantikayat ko tuyang. Nung amindad dumaki, adalablabid mo kay. Pagkunamag. Saan na pagkunaan? Takatataom kit nga ron tinalaing alumabay.
Ay, imbag ta nagkita ta paray. Apay, mailiw ka kadi kanya, paray. Saan ka kailaw? Tadinak may kan iti kwarta. Naa, apay kwarta lang ang tinapatagkan ka. Siyempre kwarta ita ti kapatgan. Ay. Amin na kasapulan, magatang. Nuawan kwarta, saan ka makagatang? Ay, saan adakas ti maadan iti kwarta? Nulakit na saya at abanag tinagtaudan na. Ngam nudakas tinagtaudan na. Ay, ibang usapan na yan. Apay kung mga tao iti dakis ngay. Na, Saan mo ta tinakaw? ay, kaya't ko amaamuan no pagtataudan ti kwarta yaw. No ibagak, ang mga nusika ti mairanod, paray. Na, nagrigat ka kat akasasaon. Apay akas laad na kasurun mo, Inteng. Ay, dayjay abadong. Di naman ko no pagtataudan ti kwarta na. Kuna nakit din na kaya't ko kano amaamuan tapno siyak ti mairanod. Anya? Ay, unay lakit din ni Pari Badong. Masuro na ka talaga. Nagpanting ang lapayag ko noong nangag ko. Na, anya ngay ti inaramid mo, idimbaga na ti kasta. Ay, pinanawak latan. Makasubsubli akta. May nasipat ako maitag sumbanger. Ngam sayang lang ti oras ko. Ay, imbag ta nakapagtepel ka, Inteng. Ay, maday, no kabilam dyan kumpare. Kumpare nga agpaisaw. Ngam jak kayat ti aramid na. Ay, uray saan mo akayat. Di na kayat asawan nga adda kalintagam amang kabil ken kuana. Dakkel mo ti abakon. Hawanan ti kwartak. Ay, Isaldam kanyak ti balayo, tapno adda aramatam amang subot iti abak mo. ala, wala na. Saldamon ti balay may. Inta pa iti may isang abogado mga ramid ta pa iti kasuratan. Anya, kasuratan? Una, no saan ka makabayad, pumanaw kayo iti balayo, kat siya kon ti aking balay. Ay, kitwin na. Makabayad ak tao. Dahi talaki din. Sige, intan. Adam amok nga abogado ka. No makasubutak, sakay ka dadaws. Isublek ti panang saldam. Hindi. Apay akas lang madandanagan ka. Ay, paray. Saldam man di may sakil lang at alon ka. Apay nga isaldam ko. Ado nga ron ti kwartayo ka ni Marituyang. At dala emergency a pangaramatak, paray. Ha? Anya nga emergency da ito? Ay, saan mo na damagain? Intaki di iti abogadaw. Tintag paramid iti kasuratan. Asaldaan pa iti may sakil lang at alon ka. Ay, nung nga di mo masaka iti na ituding aldaw. Di ko kwa kung titalon mo. Kasta? Ay, kadwin na. Ay. Nayunan tantulangan ti presyo na. Kasla gatangam ton. Eh, sikatin ang ibaga iti daytaan. Ay, Kadwin na. Lalaki ka makitultulag, paray. Iso ngayon tan. Badaw, di nakmatan ik-ikan iti kwarta. Ay, di nakmampay kasasao. Napudot ti ulok. Na, apay ana po daw, agurigur ka kaday? Di nakasasao ko nakmaninay. Naperdi ka din taulom. Saan ka matasigod akasta? Wano, naamamlingan ka. Di kan sa mo makawawa to yang. Panawan nakman ditoy. No saan mo akayat asikat ipagpupudutak. Panaw! Na, Eh. ay, inakman laangan ijay ayan dagiti ko kumaray. Sigay, di ta kang rudan. Ha? Agkabaw siguro. Nay, Marituyang. Apay anak kalibbi ka. Adda ka di parikot? Tiyak maawatan ni Badong kumaray. Kasla na lukanan sama. Na, pagkunaam analuganan. Kasanaw kat agpupudot ngawan gapgapuna. Damdamagak no apay. Agriyaw kiday. Panawak kanaw. Nay, apay ngay. Anya nga ti pagkaskastaan na. Day tangarod kat maray. Apay nga taakas jayan ni Badong ka. Anya ka di tinangrugyan na anagungat ako nam. Di na magkulaang mait no apay adi na kun ikikan iti kwarta. Dayjay matan tinagpupudutan na maray. Maawata kon.
kwarta ti makagapo no apay ang nagpungtot. Kasta nga ta, maray. At sagana ka, tamangan no yung tapayag na iti kalapaw iti bangkag. Anya, apay ko mga intaagyan iti kalapaw ta ije bangkag. Awan pa'y kuryente ijay. Ay, anusan ta. Ibagaman kanyak no apay ba daw? Jak maaw-awatan ti mapaspasamakken ka. Ay, basta agsagana ka. Iti anyaman nga oras manipod ita. At daw may dito'y balay ta. Naluganan ka kaday? Kat ibagbagatin ang lugan ken ka, nga intaag naad iti solsolinag? Ay manjak lakit diti mapanag naad iti kalapaw nga awang kuryente na. Ay, naisaldak na ito'y balay tuyang. Naabak ti kwartata. Anya! Insaldam te balay ta! Ay, Kapitan! Tulungan na kami kadi. Apay maray. Anyat mapaspasama kada kayo aya. Nagalas ta itsuram nga agsangit. Ay, oras si kapare ba daw? Kasla narba akan suuran ti rupa. Ay, umay nga minintin ng isaldak iti balay mi pare. Isudan ti agnaid. Kapilitan na papan kami iji kalapaw iji banggag. Kunakot nga dasaan anasaya na mapaspasama ken ka. Ay, pati di may sakil lang atalon mo. Insaldam kanya. Anya! Pati talaw nin saldam? Ay, salbag ka ba daw? Adala ko mabayat amang saldakan ka. Tasay kamati saldak. Ay, unay kamot tuyang. Ay, May salda ay hamot ti tao. ay, kasanutay tangay. Gapulang iti sinalbag asugal. Intag na ay iti kalapaw ngawan pa'y kuryente na. Ay, Kaya nga ita paray. Naamiris mo mo't siguro ti pagdaksan ti sugal. ay, huwag nga rod pare. Kaano ngay ang masakak ti balay may? Imbag tanadanon ka dito'y ayan ni Kapitan, Kabadong. Gusto tayo kunam, alalaki ka, anak itulag. Anya? Ay, lalaki anak itulag ko nam kapsan. Adto iti nagpinirmaan mi, Kapitan. Ha? Siya kung tiagnad iti balayda no sana makabayad. Inikak pa iti makalawas a pawayway na. Ang saan mo ta nakabayad? Isu nga ita, siya kung tiagnad iti balayda. Ay, kasano day tan paray. Ada nagpinirma nyo gayam. Iti pa'y may sanga abugadaw. Ay, noon niya tinagtulagan na akit. Kapilitan nga iso ti maramay paray. Si kalaang tiagnaid iti solsolinak ngawan kuryente na. Sinalbag ka. Enak pa'y lang ijay balay ti kabagyak. No saan agapo iti sugal, saan tangagriga. Ay, agbabawi tuyang ka. Di nakadimot panawan Saan na maulait? Madigayam ti sinalbag asugal. Ay natatabadong aya. Awan pa'y tibimak ng gapo iti sugal. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Bugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.